إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإن الله سبحانه وتعالى قد رضي لكم الإسلام دينا، فإنه أفضل النعم، كما قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يتي الله سبحانه وتعالى بجو سنيدو يتمو ترومو يوفيونو وتبنتنا دينا جولا نلا مكو محمد صلى الله عليه وسلم نليرادو سبو يرمende wonande tagore nden fof. den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu en e be mofte makko nanan be mo jabalimo. den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu en e ley drapeau mabbe on nyande tawata jawdi e bibbe nafata si wona on ardudo e bernde hisunde ka Allah subhanahu wa ta'ala. bawo dum do hare Allah subhanahu wa ta'ala hino nodda en fu meden enen be do gomdimbe ka surat Ali Imran mo ay janguren do on joni o wi hey kono yo gomdimbe hule Allah subhanahu wa ta'ala no hani hulirede non wata on mayu si wona hara ko on julbe. haray kala neddo juldo gomdindo ko dum do duwano mapinde ene ko honno mi hawrirta ya Allah subhanahu wa ta'ala. dum do wonno ko mapini yimbe burbe teddude ben no jiya e mabbe gido Allah on Ibrahim alayhi salam. Allah wi'imo: idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. ko dum do woni wasuye babirawo andudo ko faala ko wadi non ko dum do pettoni ko heddoto kon. ko dum do tu woni malore nden wonugol juldo. hara non na juldo ko anduden kon hande musulman non pratiquant na dum. juldo ko jebbiranido Allah subhanahu wa ta'ala ka yamiroje makko e ka hadoje makko. l'islam on hinatun ka julirde. l'islam on kadi ko ka golle, ko ka bewgureji, ko ka lawol, ko gurdan dam fu wono neddon hara ko jebbiranido Allah subhanahu wa ta'ala e alhaali makko on fu. haray non beedo yimbe mojjube dum hari no mapinnobe ko honno be hawrita e Allah subhanahu wa ta'ala. ko wadi non goto anda ko dum sakkitorto. رسول صلى الله عليه وسلم بما كينو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ko ayyo waylindirowo berde tabintim bernde andengi hore kaado diina ma. kono hande duwaji men ni ko bur dudde ko Allah hokkoran buudi, Allah hokkoran kaydi. ci goddo hebi kaydi musibbe julbe o naati yiti haray dum nafaalim ka haray yo taw ko mapini en kon ko honno hawrirten e Allah subhanahu wa ta'ala. sen daari kaado diina honno ko ardi e meden taway wobbe wakkilino. dare Bilal ibn Rabah hande de wullitaade hino wuli
siɗɗo julɗo mijito fi oɗo jeyaɗo Allah Bilal tawaneɗon yande goo Makka ko daseteɗo e nde ɗo bullari no wuli ɓuri ko dawiɗo hande no wuli o wattaki delokke fi hon ɗum Allah wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ɓe lettirali ɓe si wona fi ɓe gomɗini Allah ɗum ɗo fof o wiya ahadun ahad hande woɓɓe e meɗen yer ko fanɗi wo himo woni pré akkidugol dina makko kan e yi hande wiyaɓe ko ɓe chrétien fituyoɓe ɓukayɗi ka e yi hande wonɓe lancude ɓe gureji muɗum fi hon ɗum fi tun gongel aduna ɓe yejjitino oɗo aduna ko seeɗani musidɗo julɗo ɗum ha ko dumoto si dumotono ɗum hayno adino ɓenno ɗo kono ɓe yehino haray hande ko ɗum hani mapinde en fof surtout enen ɓe wuruɓe occident daare ɓe ɓiɓɓe men hande musidɓe julɓe sen daari ka juulirde ko pay koye jelonde ɗi nora juula hondo ɓiɓɓe men ɓen fof woni iɗen wakkili ɗen darude juulirdaji sowde liyeji mbuuɗi sattuɗi ha 1 million de dollars 2 millions kono sen accali ko dankito ɗiɗo kono tan ino ɗum wonta e ɓaawo hande hay noon ko responsabilité men so yiyen iwi ka iwɗe en ari ɗo en maapike fi ɗaɓɓugol ka juulen ko par ce que mawɓe men ɓe jonno en diina hande noon est ce que no woodi ka fonden e ɓe mawɓe men ɗum waɗi annabi ibrahima alayhi salam ko ɗum Allah yewti ɗo ka suratul baqara ɓay Allah wimo yo wonu julɗo o jaɓi o waɗi hon ɗum wa wassa biha ibrahimu bani kankadi o feƴƴini ɗum e ɓiɓɓe makko ɓen ɓen ɗon kadi feƴƴini ha hawti en enen hande o be men yo lando hoore mum musidɓe julɓe ko honɗum wonda waɗande kaɗo dina so hay argol juula wagotuji ɗin ka juulirde a wawa naɗum ɗo ko honɗum da waɗande kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala sa landoyama yawma alqiyama ko honɗum waɗanda kaɗo dina ya Bilal ibn Rabah waranoɓe soñjede ɗum ɗo kamɓe ɓe wakkili ɓe jogiti ka dina ha ka hawti en hande enen hande ɗen ƴetti ɗum nde waɗi ko ɗum ɓuri ko ɓuri hayfirude ko jogiɗen kon ka ɓerɗe men ko kaɗo dina ko ɗum waɗi ko waɗi o pesen ɗa woni pré liɓugol dina ma kan fiya haddude oɗo aduna Allah ne wi wama tadri nafsun mada taksibu gadan wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut a anda ko ɗum wadde joni ɓawo ɗo 30 secondes en anda ko ɗum watta ko ɗum waɗi on tigui wattan yila oɗo annabi Ibrahim o yamiri ɓiɗɗo makko Yaqub Allah wi non jante fi Yaqub am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di dare jiyaɓe Allah ɓen ko honɗum mapinnoɓe ko kaɗo dina o innali ɓay howti ka o maaya o wiyali ko honno mi accirɓe ɓiɓɓe an ko honɗum ɓe ñamata buye men hande ko ɗum woni addude nganto fi angal heɓugol tan fi dina Allah kan janngugol ma jannugol ma gollirgol fi ɓe ngure anden ɓeɓe wonɗa yangare ɗo fi muɗum musidɗo julɗo si accirali ɓe dina ñande mayuɗa ko nan ñande to pirgol si accino jawdi ko wonta saabu ko lancata yenɗan hakkude mabɓe a yangike a waɗi fof tawa suudu ma ɗum hay Allah sujjantake e mayru perdi ɓurali ɗum musidɓe julɓe ko ɗum waɗi ɗen hani wattande yila ko ɓe men yo joƴƴini ɓe ngure mum nde landoɓe ene ko honɗum wono ton ɓawo simi iwi ɗo hande ɓayɗen andi en fof ɗen maɗi ɓiɓɓe ka suudu ko guere fi findingol ɓe juulu ka si a piridi e ɓiɗɗo ma fi yo juulu musidɗo julɗo si on yeehi e college université wonoyi ton ma ñande o yalɗo kono tan inoɗa ngo juulay donc ɗum duwano e mapinde taw aranun ɗum ko honɗum ɓe ɓiɓɓe a wontata ɓawo mi iwde e oɗo aduna ko waɗi noon no jeeya e ko heddoto kon si a maayi saɗa acci ɓiɗɗo moƴƴo no duwanadema say noon hande ko fewndi kon si a maayi ko ɓe windu tun RIP ko ɗum fewndi hande kono ɗum firi ɗum ko duwa noon say ko ɗum ɗon accura ɓawa ma soni timmi hitande o winda kadi nayola wulɗa babe gan lanni si feƴƴi ɗon kadi halas ɓay ko ɗum fewndi hande social media haray ɓe ɓiɓɓe men ko kalifu meɗen musidɓe julɓe ɗiɗo ɓe ngureji meɗen ko kalifu meɗen en andu Allah subhanahu wa ta'ala landitoy ten fi ɓe ɗo ko ɗum waɗi mi yino nokkugo docteur ɗo ɓe windi ɓe ceeri goɗɗum ɓeni goɗɗo ko ari ka ceernojo woni ceerno ɓiɓɓe am ɓe mi gerde maɓɓe fi ɓe juulu subaka ha mi gerde ha ɓe ala jaɓɓude joni mi accitiɓe onni ene
si yiite huɓɓuno ka nder suudu ma ɓiɓɓe ma ɓen no nder ton aynen a ronkiɓe findingol est ce que a ronkano findingol ɓe kalla a ronkatano o wi awa ko e yiite ɓe woni yaɗɗo mbay si goɗɗo juulata hara yo ala geɓal ka diina naɗo maki al ahadu alladi baynana wa baynahum lsala faman tarakaha faqad kafar ko sennidiri ɓe wona julɓe ɓen ko ndeɗo julde kala mo juulata haray o ni kefeero musidɓe julɓe e gandi kadi mari groupe goo ko julɓe juma nden ñande tumɓe juulata si feƴƴi ɗon kadi lanni ɗoni woɓɓe kadi juma on kan alaka programme maɓɓe few haray yen wattan yila musidɓe julɓe anditen ɗiɗo ɓengureji meɗen ko kalifu allah subhanahu wa ta'ala allah wino innama amwalukum wa auladukum fitna kala ko wiya fitna hay no mari moƴƴere no mari bone si a wawi ɓe ne'ugol needi l'islam jannaɓe ɓe faama diina ɗum wonante moƴƴere yawmal qiyama haysi tawi noon ɓe wonano hiɓe weela ɓurɗo moƴƴude e tagorde muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe weeleten aboubacre oumar ha ɓe haɓɓa kaaƴe ka reedu maɓɓe saabu heege kono hannde on to ɓe woni ɓiɓɓe worɓe ɓen kono ko woni essentiel on ko kaaɗo diina musidɓe julɓe haray noon yen anndu a nayi ɓiɗɗo wo si tawi ɓe ngure no woodi musidɓe julɓe hannde kadi sabu aduna en lanciɓe ngureji meɗen ɗin fof en fof ko responsable o ɓe wondiri feere kono ɓe ɓiɓɓe ne orta so tawi gorko on koye suuɗo ara ka nder galle kono leyita ɓe ɓiɓɓe makko ma ɗum mo ɓe no jokki tun aduna ko golle tun mapine ne acci koye ɓikkoye kono on ɗum newde leerji jerati ɓe ka l'école e reeni hannde ko fewndi kon probléme o golle yimɓe ko yimɓe annabi luuto waɗayno hannde ko ɗum ɓuri heewde en yeehi ha e yii e meɗen enen ɓe woloɓe ngal ɗengal andiranoɓe diina mantiratanoɓe diina wiyoɓe hi min hannde ko gorko wiya ko gorko jombatama debbo wiya kañum ko debbo tum faala hino woodi kono waɗi ɗum ɗo no sikka en fof koye responsable par ce que en accidiɓe ko fewndi kon so yeehi ka l'école tawi jannowo mon ko no wayiri kanko yonɓe wonda leerji jeɗu 50 e nder yontere nden on ko no wayiri so yeehi ka so udditi dargol télé ɓay hannde pay ko wulle tun ƴetten téléphone jonnemɓe en annda kono ɓe daarude ko ɗum woni nder to kaɓe yeehi wo ko ɗum ɓene yiide sa yimɓe fof ɗoɗa hunde a sikka ko ɗum noon waɗete ka hannde sen daari e makko ba no ñamira nano makko ba julɗo kono ɓiɗɗo makko wayirta hayno hersini hayiri makko ba no ñamira nano ko ɗo duwano jannude tindina holla ko honno duwa gerdirede hay musidɓe julɓe wattana yila dey ɓay ko en responsable ko aroyta ko yeeso wakkilo ɗen kipen ɗiɗo ɓe ngureji meɗen ɓeɗo ɓiɓɓe meɗen heɓanen ɓe tan hay so ɓe heɓali jawdi boyi so ɓe heeɓi needi ɗum yonaɓe ka ɓe yeehi wo ɓe tampata kono goɗɗo so heɓali needi ko heeɓi jawdi ɗum nafatama wakkilo ɗen jonnen ɓeɗo ɓiɓɓe meɗen tanji men ɗin na mbuuɗi tun ɓe haton jini na jaɓu tun ñaama ɓe haton jina yiwgol baabe maɓɓe e nene maɓɓe no jooɗi no yewta harana sonko tun ɓe haton jina yiwgol ɗum kono wonɗen ɓe ne'irde ko ɗum waɗi hannde ɗe reeni crise mo marɗen on ɓuri heewde kon hannde e jiwɓe men ɓen neɓaali Allah yodde ɗo e goɗɗo ko ɗum woni e wiide fiso haɓidi e moodi makko nde wotano non hannde kadi mi faalaka africain jo yo jomba ɗum anndi ko ɗum o faandi ɗum ka faalaka julɗo e jomba ɓayda ko ɗum woni inde joni noon si kefeero jombi mo ɗum nafaymo ɗi anndi ngal dewgal sellata kefeero wata jumbugol julɗo debbo joni noon hannde ko ɗum fewndi fi hon ɗum par ce que onon on jonnali mo exemple moƴƴo en doginimo ko duwano moƴƴude kon exemple goo kadi woɓɓe haɓi jiwon innaɓe yahi ka imam on ɓe yewta hakkunde moɗon fomi yahata fi on ɗum somi yehi toon ɓe jonna e modiyan gonga mo bañi yewgol ka kefeero e ñaawo hakkunde maɓɓe kono banayaki yewgol ka julɗo fi hon ɗum piƴƴi gon toon ko enen woni wadde par ce que sen inni joni par exemple na debbo heɓata gonga e hoore modi mum ene allahu amarakum bi hada ko Allah wi en ɗum wondema debbo heɓata gonga e hoore modi makko mi landike o na Allah ka kala wi ko ñinnu nun ɗangal
siko modi bonni ne modi a bonni o toro yafuye siko gorko on kadi siko sonnajo on kadi bonni wi a bonni o toro yafuye si nunɗal ngal wawali wonde wawata ɓuttude ɓuttini wo nunɗal le gandi ɗum ka simo ɓe jondama haqqeji mum ɗin ɓuttay si ɗum no waɗali kadi noon ko ɗum wonta ɗiɗo probléme ji ɗe wadde piiji goo conséquence ji mum ɗi no arde hande kono en ala yiide ɗi kono noon en andu en fof ko responsable yeeso allahu subhanahu wa taala taalibaɓe ɓen e mawɓen sagataɓe ɓen neniraɓe ɓen ko en fof watta société on o moƴƴa wallidiren moƴƴinen alhaali on sina ɗum no hulɓini moƴƴa wallahi kowoni arde yeeso kon sa yi alhaali on fewdota hen hulɓini moƴƴa noon kala miijitotoɗo seeɗa o ndaara yo tawa hino anini hayno yen heɓɓito ko adi lawade par ce que si tuma yehowtanma ha tawi ɓiɗɗo ma fewtete innama yo jombo ina he baben min na ɗum mi faala ko gorko mi faala yo jombam ma yomi jombu kono watta koni gol mi wartoto ɗum na solution no sa warti kana ɓeydi probléme ko nandi a wertino law ha hawti ɗo ko ɗum waɗi ɓanneɓe yewtiden e maɓɓe anden ko honno ɓe woni miijade e ko honno ɓe woni miijorde piiji gon toon ko ɓoyliɗi honno feewinen ɗi fewndo ɗo kono si tawi babajo on ala tan hande hay siɓe ka suudu noon tino ka téléphone tun jento message ji groupe ji no nodda to hino ɗumanno to a anda ko ɓiɓɓe maɓe jokki musidɓe julɓe ɓe wonay ɗon woɓɓe nayi ɓiɗɗan on no feewi ɓaymo ka suudu tun wawde ka suudu hara lanino bonde anda eto ɗen heɓanen ɓe ɓiɓɓe men tan jooɗoɗen e maɓɓe fewnanen ɓe par ce que ɗe reeni yaasi on no wayri noon joni noon si ɓe wadde hunde ɓe yi fof no wadde par exemple si ɓiɗɗo ma par exemple joni o ñamira nano so yalti ka yaasi fof ko nanono ñamirta janno mon ko nano ñamirta tawino kay ka suudu ko nano ñamirte kono ndamaɗo ñamir ñaamo ay usaji ɓe jannima ɗum ha ronki ɓe ata sansugol ɗum ko enen fewnantaɓe ɗum ɗon ko responsabilité meɗen ni anden felliten hooloɗen innoygol ɗo menen haari ko Europe men wonno on ti gaynata ɓe nguure nden wallahi ɗum hina gantu ko ɗum Allah wiɓe ɓeyni qalu kunna mustadafina fi l ard Allah wiɗi alam takun ardullahi wasiatan fatuhajiru fiha si a gaynali ɓe nguure maɗen ɗo moɓu pawle maɗa yahano moƴƴanma dey ɓay ɗum hina gantu yeeso allahu subhanahu wa taala ɗum hina gantu dey ko enen tigi ari ɗo buye men ɗo e juulu ha ronkuɗen toriɗen Allah Allah addan Europe ka Allah addima Europe heno conséquence jiri noon hande tawinno Allah hari ko Europe me wonno Allah wiyaɗa an torinoye minaɓe Europe sa naɓano ko kondu wiya nenen Allah yiɗama ka awa hande a ari ƴetter responsabilité ji meɗen ɗin wallidiren en fuu meɗen surtout etoɗen ɗe ɗo juulirɗaje ɗe wona nokku ka deƴere woni payi koye men koye hara yiɗay argol ka juulirde ɓe ara ɓe janga ka juulirde ɓe ne ora needi dina l'islam koɗe gonɗo to woni ko heddoto ko أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فينبغي لنا أن نشعر بالمسؤولية أمام أهلنا فإننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فينبغي لنا أن نراعي هذه الرعية ونقوم بها أحسن قيام لنربيهم على أحسن تربية فإننا سنسأل أمام الله عن هؤلاء الأسر ماذا فعلنا بهم وكيف ربيناهم فالإنسان يستعد لجواب صحيح ينفعه فإن القول بأننا كنا في الغرب ما كان لنا أن نجبر الأولاد أو
أن نقوم به أحسن قيام، كنا مشغولين بالعمل، فهذا ليس جوابا أمام الله. فإن الله لا ولن يسألك عن الرزق. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن أما عن تربيتهم فستسأل عن ذلك، ماذا فعلت؟ والجواب أننا كنا في الغرب كنا مستضعفين ليس جوابا يا عبد الله. فالله يقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فلذلك ينبغي علينا أن نتعاون فيما بيننا، أئمة ودعاة، آباء وأمهات، لنهيئ المكان، خاصة هذه البيوت، لتكون مأوى للأفئدة للأولاد، فيجدون حبا للمساجد فيأتوا فيها يتعلموا مبادئ دينهم. haray responsabilité on koyen fof koyen wallidir ɗe mari taalibaɓe wakkiliɓe mawɓen kadi wallito mawɓe paykoy addugol ɓe law etoɓe janga. kono woɓɓe ara tippere ɗo paykoy mum ko ɓe anda homboni jande ɓiɗɗo maɓɓe o. ɗum ɗo fof na soɓe ɗo do ande ko mboni jande ɓiɗɗo an on, kon woni e wadde, kon woni mo jannude. kono ƴetti piiji ɗi fof waɗi ko mbuuɗi ɓay tun tino yoɓɓude haaji mum ala har go ɗum tippina yaha. andi Allah yahi soɓe on e meɗen ɗoni: walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. tinniɓɓen tawi ko fi Allah newinanayi ɓe laawol ngol. wakkiloɗa wonde aɗa baññargol jooɗoɗo habboɗa payko ma ha ko gayna janngugol. o ndaara o taw mboɗi baabe ngam yiɗi komi arata kon ɗo. kono sewti lekkol a naɓa e ɓeɗa tinni ranto ɓe waɗi devoir waɗal devoir, kono sika juulirde haaju ma ala. a holli ɓiɗɗo ma o lekkol no hitti ɓuri ɗum ɗo. ko ɗum waɗi si a mayoyi kan kadi hollete ko hollunoɗamo kon no hitti, ko ɗum ko yamirimo kon, ko ɗum o watta. mi anda fiiɗo min no wono menen gaɗa to ala e programme um fes jannugol payko yo goɗɗo respecte mawɗo mum fes ala. mi anda noon gasa garon no woodi ɓay social no woodi mo Europe e di États-Unis, kono ko diina kan tun jannata ɓiɗɗo mawɗo ma on ɗahani moƴƴade e makko. sa yeebi noon ɗum ɗon noon joni acca noon ha on janɗa dara e wullitagol paykoye fof yaccitilan e suundu pour talle ko sabu maɓɓe ɗum ɗo waɗi ɗon ɗo fi hon ɗum. an ñande yaltunoɗa ka moɗon ko yaltinma ko fi wallitagol baaben an, fi wallitagol nenan, ko ɗum wonno objectif ma on. kamɓe noon ko ɓe yalti hande ko innugol mi woni free, mi hettike, mi wonani hoore an. piiji ɗin change musidɓe julɓe, kono ko hombo change ɗum ko enen ka no ne'iranoɗa noon ko noon wayirɗa, kamɓe koɓe ne'ira noon ko noon ɓe wayirta. ɓeyle kadi kamata dino to dano no ñawlirɗa o kono joɓɓirirtoɗa. haray no hani ka jangge ɓiɓɓe men ɓe jannina ko wiyete kon basic diina maɓɓe kamɓe faama. inira sallllahu alayhi wa sallam ɓe jannayno paykoy to sokori ibnu abbas har ko duuɓi sappo mari ɓe jannamo masalaji tiiɗuɗi ka diina. naɗa ma kadi ko paykun ni habbe ha o janda ɗum howtali taw e hadis naɗa makiro: ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfad. ɓenni ko hayyo paygel miɗo jannama konnguɗi fanɗuɗi ɗuɗuɗi nafoore. reenu e Allah, reeno Allah, reeno e haqqeji Allah ɗin, Allah renete no kala ka wonɗa. lanni ɓayɗen maapi kon avenir payko men koye janngo eto ɗen tumɓe wona jiyaɓe Allah. lanni Allah renayɓe jawdin ko ɗuuɗi wo. si imanu ala on tigi fusnafata musidɓe julɓe. hande reeni ko fewndi kon ka société meɗen hande, e reeni ko wonɗe yiide kon e social media hande, tata wonde no hersiniya inno hay komi kaarijo. kono waɗ ɗum ɗo fof par ce que needi ndin ala toon. ande ari goɗɗo ko wowlotina mawɓe innimo accu o accay ka, kono hande woɓɓe ko mawɓe woni fuɗɗorde taw ɓe tippora ley. ɗum holli zamanugu mum hulɓinike. haynon koye wakkilo heɓɓitoɗen ko heddi kon. koye noon Allah landoyto en fof meɗe yeeso allahu subhanahu wa taala. haray en toro Allah subhanahu wa taala yo moƴƴinan alhaali meɗen on. yo Allah ne'an en ɓeyɗo ɓiɓɓe meɗen needi moƴƴiri. yo Allah artirɓe e diina o yiɗinaɓe diina, yowna jiyaɓe Allah, rewoɓe Allah, teddinoɓe mawɓe muɗum ɓe, teddinoɓe kaɗo diina. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
اللهم اجعل آخر أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل آخر أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت العرض ويوم العرض عليك. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.